eka Phalaphala FM vo Sharon Rafele ame amkela sesikhona iminjani right minjani ngifukile ina itakela 55 wa malembe sisi swimiri swikarisha hasha kuna mikingiriko ya kwa manamba lelo la mswaka ya kwa itakela namba iserva hina bangala mtala ini ba iserva Phalaphala FM eka mwetile ya birthday riri ngwa hoyo ndi ngwa wa madawulo 5 na 5 055 2020 zamozori na ngwani ngwa wa madawulo na Phalaphala iko rinde madawulo na mngarolo nene rinde madawulo zwino dzidobe yanga manda ndi zwone una zwinji zwine ra ḓo ita muyani fhedzi ri ḓo ṱoḓana khavho hune vha vha hone Phalaphala FM nga dzi 15 dza uno ṅwedzi ri ḓo vha ri na Vhamrobi Financials ri afhaḽa Thavhani Mall nahone ri ḓo vha ri na khekhe ngauri itali ya bya birthday ipelekedzwa nga khekhe nga dzi 22 samsi vho ubisi vho no ambai ri ḓo vha ri Soshanguve hune ra ḓo vha ro ṱanganela ri khou isa phanḓa hezwi ra zwi thoma namusi nga dzi 29 ri koto vha tevhelani ngei Gauteng ri ḓo ya khona dzoṱhe nga dzi 29 ri ḓo vha ri khou vhidza na havha vhahura vhashu nga 29 ri ḓo vha ri Musina Machiva Holdings hune Phalaphala FM i ḓo vha i khou ita ḓikita ḽa u vala ṅwedzi hounoni wa mabebo so vha songo ya vha ṱahela ndi dzi 15 dzi 22 na dzi 29 vha vhe na riṋe hoṱhe hune ra ḓo vha ri hone fhedzi ri ḓo dzula ri khou vha humbudza iswona sweswo ita tsamba ri karhi mitsundzuxa hi ku famba ka